get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. This could be a very open, attractive game to watch. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a game in prospect here, just waiting for the players to emerge, and we will be underway. A quick look at the lineup. There's the whistle, and here we go. Well, very few players come to mind ahead of a certain Graham Souness, and we use the term midfield general. And fears absolutely nothing. And alongside all of that, he is wonderfully stylish, isn't he? Yes, the tough guy image is used mostly to describe him, Peter, yet he has all the assurance and composure that's needed on the ball. The complete midfielder. 5 games in a row, and he's found the target. He's on fire. And it's strong! Hi guys, አክሱም ጌምስ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። 2026 በኢትዮጵያ ቨርዥን ፋይናል የ2026 የመጨረሻውን አፕዴት ነው ይሄ ማለት ነው። በመጀመሪያ ኤክስትራክት አደረግኩት ላሳያችሁ ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ የተለመደው ዜድ አርቺቨር አፕ ያስፈልጋል። ዜድ አርቺቨር አውርዳችሁ ከፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከቴሌግራም ላይ ታወርዳላችሁ ፋይሎቹን። ከዛ አወረዳችሁ ፋይል ጋር ትገቡና የኛውን ነው መልክላችሁ ቴሌግራም ላይ ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄን ያመጣላችኋል PCP የሚለው ጫና አድርጋችሁ ትይዙና እዚህ ጋር ኮፒ የምትል ትመጣለች። ኮፒ የምትለዋን ትነኩና አንድ ትወጣላችሁ ማለት ነው። አሁንም አንድ ትወጣላችሁ። ከዛ እነዚህ PCP ዶክመንት ዳውንሎድ ነው የሚሉ ፎልደሮች ያሉበት ጋር ትችጋውናችሁ ፔስት ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ፔስት ስታደርጉ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ፓስወርድ የለውም ፕለስ ትሉታላችሁ። በቃ እንደዚህ አድርጎ ፊቸርስ መጠበቅ ነው። ሌላ ነገር መነካካት አያስፈልግም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንዲህ አድርጎ ኤክስትራክት አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ 100% ጨርሷል ማለት ነው። ለምትሆን ጨርሷል። ሌላ ቴክስቸር ፋይል ምናምን ሁሉም በአንድ ላይ ነው። እንደዚህ አንድ ኤክስትራክት ማድረግ ብቻ ነው።